Danas imam namjeru da izvršim ukrštanje dvije različite sorte trešanja. Evo sada ćemo uzeti iz jednog mladog cvijeta polenov prah koji je već dobro naklijao i sa ove sorte prebaciti polenov prah na sljedeću sortu. Ono što rade inače pčele, to ćemo mi sad da uradimo. Inače su trešnje većinom autosterilne. Ako ne bi bilo pčela, ovo stablo bi ostalo bez roda. Zato što je autosterilno, ne može samo sebe da oplodi. Polen nanosimo na tučak cvijeta, ovako lagano. Pošto je ova sorta autosterilna, ne smeta nam njen polen. Pa ga nisam odstranjivao. Inače u svijetu je poznata sorta Stella koja jedina nije autosterilna. Ona može sama sebe da oplodi. Tako, još ćemo jedan. Tako, to su ti naši. Sad ćemo otkinuti ove cvjetove koje nismo oplodili. Izdvojit ćemo ih da bi spasili, da bi zaštitili od insekata, da nam insekti ne dođu pokvariti posao. Znači ne smiju doći da prenesu polen zato što smo mi ovdje to odradili za njih. Ovo će sad ostati tako dok se plod ne razvije. Sad ćemo da vidimo kakav smo imali uspjeh sa vještačkom oplodnjom. Ovdje imamo 3 ploda. To je inače ukrštena jedna srednje rana sorta sa ovom kasnom, jer ovo je stablo jako kasne sorte. I kada dozriju ovi plodovi, onda ćemo izvaditi špice, staviti ih na naklijavanje i kad dobijemo dobru klicu, onda ćemo ih posaditi u saksiju i nadati se za 3-4 godine da imamo jednu novu sortu. A ovdje na ovom kalemu, ovo je kalem grančica bila od jedne jako rane sorte koju smo oprašili sa jednom kasnom sortom i dobili smo tu jedan siguran plod i tu se nadam isto dobrom uspjehu